Pozdrav svima. Evo ga, Boris Gadgetrija ovdje sa nečim što još niko u Hrvatskoj nema. Prvi unboxing u Hrvatskoj Sony Ericsson Xperia X10. Idemo vidjeti što se krije unutar ove kutije. Morat ću sve s jednom rukom jer mi je druga zauzeta držanje kamere. Prvo, evo ga. Evo je, Xperia je tu, koju uspijem izvući iz ovog najlona. Evo je, zaslon je pokriven, to ćemo otkriti još. 3 pripadajuće tipke, kao što vidite. Blago zaobljeni oblik, to je nova fora Sony Ericssona i Vivaz je takav da bolje sjeda u ruci uređaj. Utor za slušalice 3,5 mm, ne znam koliko ga vidite. Evo, ako ga vidite. Tipka gore za gašenje, tu je tipka za USB, tako je. 8 megapikselna kamera otraga. Malo mi fokus bježi, ne znam zašto. To vam je to od uređaja. Šta još imamo u kutiji? U kutiji još imamo strujni nastavak sa USB-om, kabel koji će napojiti X10. Šta još imamo? Slušalice koje se isporučuju i bateriju. Upute su tu na njemačkom, upute na engleskom i još neki papirić. To vam je to, dragi moji, prvi pogled na Sony Ericsson X10 Xperia, 4-inčni zaslon, gigahertzni procesor unutra, Android, šta još piše, što sam još zaboravio, Wi-Fi, 8,1 megapikselna kamera, 4-inčni zaslon, to sam rekao. Evo to vam je to, ovo je početak mog druženja sa Xperiom X10, izvještavat ću vas o svakom segmentu ovog uređaja. Dobit će pripadajuću kategoriju, jednu zasebnu na Gadgeteriji, u kojoj će se trpati samo članci o Xperiji X10. To vam je to. Pozdrav svima!